Bueno, aquí estamos noutro gameplay máis de Game of Thrones. Vamos con Alistair desta vez. Bueno, non sei se vos acordades minimamente do que pasou. Son a puta da reina. Ela mándame matar os seus enemigos e eu obedezco, sen máis, para ver se recupero as miñas posesións, títulos e demais mierda. Teño que pelearme co meu irmán, que é medio bastardo. Bueno, non, é bastardo, sin máis, nin medio, é un bastardo. Eso, polo favor da reina. Así que a ver quen é máis fillo de puta dos dous. E cando salía para buscar a cativa que Mors está coidando, atopéme con un notas que me dice que ten noticias sobre o seu irmão e invítame á súa casa. E aí quedou. E agora seguimos, e a ver o que pasa e a ver que nos conta. Imos a ver. Lord Halton of Castlewood. He was claiming to have information about Gawain. If my memory serves, he made mention of a residence north of town. Might as well go and see if it's true. Se queres ir, podes ir, Sí. Nadie te obliga. Te jode. Imos logo, a ver que se conta por aquí. Como ando de... Non me lembro como dixei este personaje. Dios, teño isto cheo. Teño que buscar a un comerciante para vaciar estas coñas. Teño... Isto no, mírase... Ah, é verdade, dérame un destes, que guai. Molan os cousos estes. A punto de subir o level, con facer unha tontería sobre o level, ben. Están as cousas ben. E que teño... teño só 2 pocións. Bueno, a ver se... A ver como vai. E se podemos librarnos sin... Bueno, tamén podía ir agora. Bueno, a ver, da igual. Vou ver antes ao noble este a ver que se conta. O normal cando faigo isto é que me vexa metido en problemas seguidos. No, non podo ir para aí. Teño que ir para aquí. Teño que ir para ali. Pois eso, decía que o normal cando pasa eso é que haxa problemas, se eu non teña pocións se me mata. E teñan que volver atrás. Eso é o normal. Pero bueno. Casa de Chatalla. Ah, mira que fácil era chegar. Así que a ver como vamos. Non sei o que pasará. Conseguí introducir mínimamente os tempos de carga que quitei un disco duro que tiña chungo. E desde esa creo que os tempos de carga van medianamente fluidos. Pois non era aquí. Aquí non pinto nada. Aquí non pinta nada. Desembargo de rei. Veña, teño que ser da City esta. Se ganan con picas, espadas e outras con plumas e cuervos. Amigo. Inteligente o Lannister. Pero eso de estar follando entre irmãos non é unha boa costumbre. Non, eso é unha mala costumbre. Mira para os nosos reyes que ao final son todos medio gilipollas. Non hai un xeito. Hai que andar con cuidado con esas cousas. Hai que andar con moito cuidado con esas cousas. Era por aquí e por ali. Non era algo así. Creo que era por aí. Pois non. Vaya. Bueno, vou non deixar aquí. Vou encher pocións, vaciar inventarios e demais. Continuamos dentro dun anaco. Veña, ata agora. Bueno, eso, un momentiño despois retomamos o xogo. Xa está, enchínme de pocións. Un pouco de veneno para probalo, a ver que tal vai, e 2 pocións de salud, non teño máis pelas. Quitei toda a basura que tiña por aquí que non me vale nada. Oh, merda, non vendín... Mira, esquecinme de vender o
o martelo máis caro, pero bueno, tampouco non creo que vai encher agora o inventario. Imos buscar o tipo ese, a ver que se conta do pesado de meu irmão, que me dá máis traballo que o que vale. Bueno, por agora teño dous irmãos e unha irmá. Un irmão está acusado de matar a meu pai, o que é o bastardo vai na búsqueda de meu outro irmán por matar a meu pai. Eu teño que aguantar os dous e despois está a miña irmá no medio. E aquí que pasou? Ah, xa estou na casa do outro. He must be much more important than I thought if he can afford a manse in this part of King's Landing. Sí, ten pasta, tipo, ten moita pasta. Veña, vamos para arriba. Pasa, tío. You're inside Harleton's residence, and I'm captain of his guard, Sir Joder, Ethan. con guardia I am propia. Alistair Sarwick. Lord Harleton is expecting me. Ah, so you're the heretic he's been talking of. Let me warn you, your worthless religion has no place here. I'm here to see your lord. I don't have time for theological debate with his underlings. Xa che digo que me contas, tío. Se te puto problema. Se non queres, pues mira. Supoño que se chegará por os dous lados, vaya. Sí, toda a pinta. Viejete. Pasa. Tú das mala pinta tamén. A ver, que te contas? Mira. Ah, there you are, Alistair. I was anxious to speak with you. Did you meet any trouble on your way here? Ah, well, other than the warm welcome I received from an amateur theologian in your employ, I have no complaints. You must be speaking of Sir Ethan. He's the captain of my watch. Please forgive him. He is bound to the Seven. While I was waiting for you, I made the mistake of telling him that you belong to the clergy of R'hllor. But enough small talk. We have some important matters to deal with. Sí, vamos deixarnos de coñas, que queres? Por que querías falar comigo aquí? Pues a mí non me resulta familiar. Bueno, vamos a ir de colegueo a ver You cómo... spoke my name earlier. Have we met before? ¿Qué pasa? Oh yes, many a time. But the last time we spoke was an age ago. Before the rebellion, I visited your father many a time. You were young back then, and more interested in the art of combat than conversation. More recently, we briefly crossed each other's paths during your father's funeral at River Spring. But it was not the time for discussions. I wish to tell you that your sudden and unexpected bereavement troubled me deeply. Reynald was a great man and a trusted friend. With him gone, I'm now worried about your sister. I discovered that she was set on marrying your bastard brother, Villar. This man carries a grim reputation since the war, and it has only gotten worse since he became a servant of the Queen. Valar is No, yo quite creo keen que on van a ir, marrying my sister indeed, but it won't happen if I manage to get back my titles. But that is a matter for another time. You spoke of some news of Gawain. Tell me what has become of him. Yes, your brother. Knowing that you were in King's Landing, I thought I'd find you and share my fears with you. What Xa che fears? digo, vaya familia If que you're teño. talking about Gawain being accused of patricide, I already know about it. Yes, but I came to King's Landing to ask him if there was any truth to this tale. Unfortunately, I have been unable to do so, and now I fear that he is fleeing from some trouble. Or worse yet, that trouble has already caught up to him. My initial findings were quite worrisome, to say the least. Sus primeiros hallazgos, así que atopou algo. Que atopache, tío? What sort of findings do you speak of? Fala. What did you discover? Ah, well, I managed to track down Gawain to King's Landing, hoping I'd be able to confront him before he vanished again. According to my sources, a friend of his had helped him find refuge in a cellar, only accessible through the sewers. Unfortunately, something terrible occurred before I could get there. Rumors of murders started circulating. I fear that your brother has met a tragic end. By the flame, I need to know what became of him. I understand. As a friend of your father's, I wish to offer you my help. Let me introduce you to Sir Desmond. He is my sworn sword and the very best swordsman in the Riverlands. He has helped me gather up what little information we have.
As a former gold cloak, he still keeps a few friends in the City Watch, and has tried to question them about these murders. According to them, there was no investigation, and it seems that very few people in the City Watch have any inkling of what happened. Those who appeared to know something had clearly been ordered to keep their mouths shut. It certainly seemed as if someone was trying to keep this quiet. It looks like I need to go to the crime scene myself. My friends in the City Watch showed me how to get to the cellar that your brother was supposedly hiding in. Given its location, we should be able to take a look Venga, un around día, sí, quietly. tío. We'll just have to deal with the bolt that the gold cloaks put there to prevent access. Then we should leave immediately. There's no time to lose. Lord Halton, will you let Sir Desmond accompany me? I believe I could do with another sword at my side. Of course. The sewers are one of the most dangerous places in King's Landing, and I would feel better knowing that he's with you. Sí, eu tamén Thank estou de acordo con If eso. you're Pero me interested, my falta un lord, I acompañante. know an entrance to the sewers not far from here. Perfect. Let's go. Hala, let's go. El hermano parece relacionado con un crimen atroz, vale. Veña. Imos algo. ¿Ves detrás miña logo? Aí, aí. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos por aquí. Epa. Bueno, seguimos por aquí luego. A ver a dónde tengo que ir. Espero que esté cerca. Sí, puertecita. Que me vaya porta. A ver, ¿dónde tengo que ir? Ah, da igual, ahí. Era por aquí, así. Ya sabes que me oriento muy mal, así que no. Uepa, no, una por aquí. Entradas cloacas. Ah, mira, era esta. Bueno, cloacas do desembarco do rei. Un save rápido para non ter que dar paseos inútiles. Bueno, save rápido feito e vamos meternos as cloacas. A ver que nos vai, como nos vai por aquí abaixo. Un dragón de ouro vale 20 venados de plata, que a súa vez equivale a 16 liar de coiro, amigo. As monedas que me aparecen no inventario, sí señor. 210 venados cada dragón de ouro, vale. Xa non sabía eu como sumaban esas pelas. Carga, hostia. Here we are. Aí, Normally we would go straight on, but the gate is shut. We will have to make a detour pasar por through la the palestra, arena. vale. The arena? You'll see. We're going to take the left path and stay Vale. on your guard. Dereita, These sewers are izquierda. crawling with thieves. City laws have no reach down here. Ahora que tal los túneles, registros sin que se percaten de tu presencia o escondrijo donde supón que Atme iba a reunirse con Graven. Por aí supónse, non? Está pechado. Non teño chave. Baixando dereita, esta era a esquerda baixando. How long have you been with the City Watch, sir? I worked there for more than 10 years, before the arrival of the new commander. And for 5 years now, I've been Lord Halton's sworn sword. Amigo. Todo un currículum militar, amigo. Ábrete, venga. A ver qué What es. is the password? Oak and iron guard me well. Right. Come in. Joder. You seem to know this place well. Indeed. This place is often used for illegal fighting. Amigo, molen The as spectacle hostias, and the lure of gold attract E ahora gamblers. unha... Madre mía. Good fighters. Madre mía. Lord Halton sometimes Eh, sends me here to tira de recruit portas. swordsmen for his Por personal aquí. guard. Non, bueno, non probo, non sei. Non sei se acerto. Non sei se acerto. Sí que acertei, sí. E estes que fan aí? Se lles ataco, paso deles directamente. Por aquí podo ir? No, por aquí non podo subir. Va, teño salvado aí ao lado, tampouco é un paseo, se me matan, tampouco é tanto. É que antes díxome... Monedas. Antes díxome que non podía... Non me podían ver, non me podían delatar. Se me enfrento a eles igual joda misión.
Pasan de min. Pois si pasades de min, non me vou molestar, non, señor. Ai, There ai, you go. It's here. Wait. This lock's been forced hijos open. de puta, forzaron a 7 fechadura. Someone got here ahead of us, and they might still be inside. Either way, we still need to figure out what transpired here. Come on. Come on. What the hell are you doing? ¿Qué coño pasa aquí? Estás diciendo, verdad, There's tío. someone there. Shut up! ¿Qué pasa? Come on, Stainer. Get a move on. No use hanging around here. Can't you see there's no sign of Horace here? We better go look somewhere else before we bump into the City Watch. Don't you think it's strange, Porky? The boss has never gone missing on a job like this before. They're from the Reaper clan. Their den is in these sewers. No, este vai máis en plan agachado, vamos a ver o que se conta. Tampouco... Keep to the shadows, Desmond. I want to glean as much information as possible before we decide upon our next move. Well, there was nothing here except this locket that was just lying on the ground. He's probably gone to pick up the payment. For all we know, he may well be poking some more as we speak. No, that's not like Horace. Something's happened to him, I'm sure of it. After them. I have some questions and I believe Joder. they will have the answers. What are you doing here? Eh? Where the hell did he come from? You're in Reaper territory. Get your ass out of Reapers. here if you know what's good for you. Hai que andarse I con ollo wouldn't con hold my Reapers. breath waiting if No, I porque were sería you. demasiada esperanza, a ver, oh. Joder, catúa, tío, tes unha... Hostias. Esto? Vale. Aplica cicuta a tu espada, el siguiente ataque envenenará tu... Bueno, pues oye, dalle caña. Este de dentes. Damoslle esto. E despois... Bueno, despois dolle a cargar a chisma. E tú, mentres, non o sei, que vas facer? Picadura, que fai isto? Daños... Mismo. E despois que... Este mismo. Cambiamos para este, que me atopo máis cómodo. Veña, vadelle dando. Hostia, enveneneino, sí señor, esa doeu, amigo. Vamos a envenenar ahora a este. Vouche botar unha mão con este. Non o podes escoller, tío. Cambia de... Bueno, pois non cambia. Date... Necesitas deso. E tú, que che volvo a dar? Non sei que darche, que é isto? Ataque desconcierta a tu enemigo. Vale, desconcértate logo. Aí. Plus. Plus. Solo unha. Isto que é golpe de precisión, que é golpe da herida de un oponente. Ten que estar ferido antes. Bueno, veña. Outra vez, aí. Hemorragia, sí, tío, sí, tío. Veña outra vez. E tú que? Tú non sei que darche agora a ti. Vamos a este, feroz como un glotón. Recupera esto, sí. E tú damosche algo de vida. Hombre, se lo demo que creo que te mate. Aí, aí, traga, traga. Dios, que hostia me meteu, colega. Date, date, dúas pasos de morrer aquí con todo. Casi me mato, hijo de puta este. Bueno, pois damoslle este... aí, despacio, despacio, sin... Que fai? Que fai? Si o adversario está derribado... No, propinas un golpe... Non está derribado, isto que é... Encuentras y la defensa... Sí, este mola. Matón, fíjate para que precipiten hacia ti en un radio de... No. Represalia. Te mantienes en posición defensiva para contratar ansiedades y hacer... No. Joder, vaya mierda de ataques que tengo tipo este. Por lo menos este fai pupa. Ahí. Bien, bien, bien. Pero meu colega ten unha mierda de ataques, tío. Tú xa che vale, joder. Spill everything you know right now. Have mercy, my lord. It was Stainer's idea to come here. I was just following him, I swear. Mencionan o medallón, poden ter unha relación con quen é o Osiris. O Iris. Oris. Un tal Oris. Oris. This Oris
Is he connected in any way to the murders of this house? I don't know, my lord. Horace is our boss. We just thought he'd be around here somewhere. So, you've been sniffing around. What did you find? Nothing, my lord. The gold cloaks took every last thing, even the bodies. They didn't leave anything. Liar! Tell us what you found here. We just found a small locket lying on the ground, that's all. I swear on my mother's life. Give it to me. Now. Tell me, Alistair, is that not your family's emblem engraved on this jewel? Yes, I know this locket very well. Gawain has worn it since he was a child, which definitely means he was here. Porky, correct? Tell me what happened here immediately. Ahora escúchala. It's nothing to do with me, my lord, I swear. It's my master who knows. Where is your master? Que no nos That's saben, what I'd tío. like to know. He's gone. He had something to do here, but I haven't heard from him since. Axe sent small groups in all directions to find him. He can tell you himself. He's in our den. Where is this den? We have our own emblem. We painted it on the walls leading to our den so that everyone knows it's our territory. Let's go then. Are you sure, my lord? We're taking a huge risk. That may be, but I have to know for certain if Gawain is dead or alive. What about him? What should we do with him? No, vamos a pasar. Nothing. I'm looking for my brother's murderer. This one doesn't interest me. Out of my sight, vermin. I'll let you live this time. But know that if you should ever cross my path again, you will rue that day. Xa che digo, tío. Vas a thank you, flipar my como lord. te vuelvas a cruzar no meu camino. Now, let us head to their den. Ahora vamos a su guarida logo. Ai, que pesadiños sodes. Como nova esperanza, os segadores aparecen tener algo que ver co asesinato para encontrar as guaridas ya que usan para marcar o camiño, vale. Llave maestra dos segadores, oh, que de puta madre. Bueno, un save rápido para eso, que paso de movidas. Bueno, save feito. E imos buscar logo as marcas esas, non sei... Bueno, non me queda nada, non? Son capaz de deixar algo. No, no me queda nada. A ver, ¿cómo...? ¿Qué es eso? ¿Qué? Hacha ferro grande de dúas maos. Dios, que nivelazo. ¿Tienes algo aquí? Tú non tienes nada. Bueno. Ahora mismo non sei que marcas queren que busque. Clear off. Unless you... Joder, qué tipo chorba, tío. Vai rañala, tío. A ver, dalle. Tamén son un pouco retrasado, a veces sí que son un pouco retrasado, pero bueno. A ver, tú, que cal é isto? Cabezazo po suelo, non? Arma fluida a tus amigos para que se precipiten, no. Interrupción, encuentras un punto de defensa, derríbalo, vale. E despois, hostia, non? O golpe letal el enemigo derribado, vale. A ver si es verdad. Vale, sí señor. Dios, hijos de puta. Hijos de... Bueno, menos mal. Nada, con un deste xa morro. Sí. Pero hai máis. Cantos hai aquí? Joder, que mala hostia. Golpe de precisión. Vale, con golpete... Bueno, merda. A este, Dios, tío. A ver, A ver, fuera, joder. Vale, déjate pasar un poco, ven. A ver. Entonces, calma chicha, sin esforzarse, un punto débil, defensa, derríbalo, vale. Derriba, joder. Después golpe letal cuando derribas. Ahora tú. Antes de esto tampoco. ¿Es algo? Golpe de precisión luego. Joder, mierda de rollo, ven. Dale. Uf. Esto ponse serio. Veña, pues repetimos. Golpe. Hostia, no pode ser.
Joder. A ver ahora. Vaya hostia en el suelo. Ahí, joder, dalle. Paz. Ahí, ese mismo. Tú, dalle. Dalle. Ahí. Bueno, a ver. Entonces, pillamos... Non quero recuperar. Joder. Mesmo, non sei. Non mirei o que era ese. Velocidade de ataque. Ah, vale, vale. E agora tú. Vale. Falle pupa. Falle pupa. E despois deso, golpe de precisión. A ver se está algo. A ver, outra vez. Golpe de precisión. Teño... No, non teño maná. Mierda. Bueno. Hemorragia. Ahí está. Casi, Tú eres un blondengue, tío. Ole, son level 4. Monedas. Cuitelo. Llave. Vale. Moi ben, moi ben, moi ben. Non hai nada máis aquí. Moi ben, moi ben. A ver. Subir level. A ver como temos esto. Non me lembro de como estaba o personaje posto. Asesinato. ¿Para dónde vamos? ¿Para aquí? Aprovechas cualquier oportunidad durante un combate. Daña a posibles adversarios con el estado aturdido. Derribado, lucha con boticario pasivo. Con estos efectos de envenenamiento sabe sacar ventaja de su uso. ¿Qué fai? Provocará más daños a los adversarios envenenado con cicuta incluso si te ataca. Vamos a yo. Un pasivo. Si no eres objetivo de un enemigo, puedes conectarle a los devastadores. Joder, pues non sei que pillar. Un pasivo. Teño xa demasiados ataques. Esto que é? Este teño unha, non? Llama de vida. Empleas beber un compo. No, tío. Este non me mola. ¿Qué hai isto? Un pouco para cegar a tus enemigos a un rango de 5 metros. Tendrán que distinguir. Pois non sei. É isto que trastorno. Ten moito coste enerxético, a coña esa. Isto non me dá tempo que me hostian. Joder, pois non sei cal pillar. Espadas, seguimos subindo espadas, sí. Necesito ter unha... Típico. Prefiro unha forte e despois xa veremos. E agora damos a armadura media. Joder, teño que poñer os putos guantes, mierda. Bueno, pois eso. Aquí que non sei a quedar aquí realmente a... É que non sei. Isto que é... É que teño para iso, teño que usar despois os outros e non... Oh, mira tú. Pois sí, teño que chegar aquí. Os derribos non me molan. Así que teño que baixar. Isto é cegadora. No, vamos para aquí. Faigos así e despois xa os da igual. Ahora, así estamos, veña. E facemos aquí un save tamén rápido. Así, rapidiño. Ahora, un save rapidiño para non ter moitos problemas. E imos seguir matando peña. Temos que ir buscar o paisano ese. Por onde? No, este é a saída. Teño que ir para atrás. Teño que ir para atrás. Aquí teño que buscar as marcas esas que me dixo o paisano. Non sei onde demonios están as marcas esas. Xa mire antes e non as vi. Non sei... Aquí non aparece nada. Escaleira. Aquí había unha escaleira. Non me deixa subir. Este xogo é bastante simplón para esas historias. Verjita. Hai que ir pola verxa. Chave maestra dos segadores. Dios. Bueno, un save game aí. Todo currao. E seguimos.
Non sei por onde hai que... Madre mía. Ah, supoño que será xirando aí, non? Non é xirando aí. Uf, non teño moi claro por onde teño que ir. Bueno, xa veremos a ver que pasa. Ah, por aquí ten... mellor pinta, non sei se ten mellor... Dios, xa estamos. A ver, epa. A ver, vamos a centrarnos. A ti deixo o cego para empezar. Intercambiamos e tiramos tochan e damos xe hostia na cabeza. E despois, plas, e ver o que pasa, non? Estes golpes son a polla. Venga, vaya. Plas. Dios, sí señor, aí. E outra vez, hostias. E cambiamos e damoslle... Que é isto? Represalia. Manteste en posición defensiva para contrarrestar ese ideal se está rodeado. Non estou rodeado, non? Mismo. Nunca me acordo con este personaje de darme vida. É realmente importante darse vida. Este que... A ver cómo vamos, ¿no? Plas. Sí señor, aí estamos. O orden dos skills é moi importante, Tedes que aprender vos os skills antes de poñer vos estas coñas. Eu estou moito ollo, non sei como faigo nin por que non. Pero sí que sei eso, que o orden dos skills é realmente importante. Joder, pois vamos por un camiño que non sei eu. Bueno, volvemos á partida. Aí hai xente. Vamos a seguir. Como vamos no mapa? Por aquí. Bueno, pois seguimos por aí. Non sei a onde vou. A ver, a dónde vou. Dios, estamos aquí. Tío. Así mellor, Bueno, total, é igual. Non avanzamos prácticamente nada e se me matan non pasa nada. Así que... Primeiro vamos darnos vida, así xa sin máis. E despois... Deixámoslo aturdido. E despois unha hostia. Non teño enerxía para tanta cousa. Bueno, da igual. Poñémonos aquí. Vamos a dar... Estes. E hostia para que o baixe. E a ver como vamos. Venga. Ahora que está sangrando, metémoslle destes, que fa moita pupa. E tú volvemos a dar... Eu non sei a utilidade que ten isto. Bueno, deixámoslo así a ver o que pasa. E date vida. Bueno, vida, maná. Outra vez, placa. Algo de pupa fará, digo eu. Este que é? Para que desconcierta o enemigo reduciendo su precisión. Bueno, que pille medo, polo menos. Menos dá unha pedra. E faste vida. E tú daste outra vez vida. Bueno, da igual. Sí, señor. Estaba buscando o can, pensando que tiña o can e non teño can. Dios, estás aí nas últimas, tío. Dios. Bueno, está... por tal, pero non lle fai falta, vaya.
Que ya había un golpete por aí, pero... E damoslle este que fai pupa, e este que fai sangrado, a ver si é verdad. E agora tira o suelo e dalle unha hostia, con este xa está morto. Sí, aquí xa era, joder, era demasiado para un solo. E pillamos moneditas. E facemos aquí... A ver, cambiamos de personaje. Ah, sí, me gusta máis. Facemos aquí un pequeno save. Porque non sei onde estou, non sei para onde vou. Para arriba. Non sei nada, así que antes de seguir non teño ganas de complicarme moito a vida. Bueno, eso. Ah, mirade, aquí hai... Vaya, non o vira, Non me daré de conta, non me fai falta usar a R para descubrir as cousas ocultas. Ai, mira. Oh, buah. Pois isto xa coincidiume, buah, que caña. Mira tú que cousas. Eu estaba con isto, que non me estaba dicindo que non me fai falta R para ver os cousas estes. Pero sí que me fai falta para ver as zonas secretas. Mira tú, que coincidencia máis inútil porque non hai nada. Bueno, sí, algo hai, sí. Algo hai. Joder, sí, enemigos, no te jode que vai a haber enemigos, hostia puta. Enemigos, é o que hai, como sempre, putos enemigos. É sangrado. E o outro, dalle esto, e hostia na cabeza que o rebente, ben reventado. E colles maná. A ver como vamos. Por que non lle seguiches pegando? Pero quedouse na pola, hostias, Joder, por que non lle deu? Podía lle dar, non sabes? E tal, de colegueo nada máis, pero hostias. Derriba outra vez. A ver si desta. Veña, desangrao. Hostia, non teño. Desangrao. Vale, pois pilla. Hostias, veña. Un golpe grande e desangrao. E tú que tes por aí? Non tes pa isto. Va, ainda se non consumiche ainda os skills. Pero... Debe estar bugueado contra a esquina e non me deixaba atacalo ali. Non teño outra explicación, non... Joder. Caína encima. Bueno, veña, acaba, madre mía, aí, mata, hostia. Arco de caza, toda esta historia por un arco de caza. Non sei onde estou encima. En ningún lado. En ningún lado encima. Non estou en ningún lado. A ver. Seguimos o camiño, volvemos por aí si tal. Pero seguimos o camiño. Dios, hai máis peña aquí. Ala, pois nada. Si non me complico, Teño os mortos, así que outro save máis. Abrimos porta. E vamos, Dios, non contaba con ese. Vale, entonces ahora vámoslo usar cando está rodeado. Pois é, cando está rodeado, E damos esto antes de nada, sí, recuperas vida. Esto na cara. Non. Bueno, pois un sangrante logo, a ver como vamos. Outro sangrante destes.
Pois está sin... Estamos apañados. Eso. Hostia, no, non me fai falta. Está desangrando. Aí está, matou uno. Matou tamén tú. Matou. Bien, bien, está muerto. Venga, hai que pirarse. Hai que pirarse, hai que pirarse, hai que pirarse. Dios. Date vida, tío. Vanme matar, vanme matar. Vamos darnos unha poción, vamos darnos unha poción. Vamos darnos unha poción, entonces. Sí. Un veneno aí nun aire. E despois este. E despois sangrante. No, vale. Bien, bien, bien. Salióme máis ou menos ben. Ahora esa. Bien. E ahora recuperas maná outra vez. Aí, aí. Ahora pillamos outra vez esta. E damos hostia grande. Flash. Non va a sangrar ou que? Non teño pa máis. Bien, bueno, ahora xa está feito. Ahora xa non ten máis problema. Outra vez esta. E outra vez así, veña, vaya dando, moi bien. Pas, pas, e agora un hostia, no. A ver, hostia grande, venga. Xa está muerto. Hostia, que traballeño te eches, colega. Arrastrándote aí, tío, sí señor, arrastrándote. Monedas, arco de caza. Que máis, onde estaba o resto da peña? Un sable. Aí estamos, non? Sí, sí, aquí temos a... Here's the infamous hideout. Get your weapon ready. Bueno, pois... Vamos pa guarida dos colegas logo, a ver que se conta. Aquí está o símbolo dos amigos. Teño que acordarme de cousas, de usar a R moi a menudo e de usar este skill para darme vida. É que, joder. E podo revivir ao colega, non me acordei de que podía... Bueno, tampouco tiña tempo de revivirlo, pero non me acordei. Estou sin vida. Estou sin vida. Hostia, que pena, estou sin vida. Joder. Pois estamos amañados. Bueno, a ver como nos vai. Veña. Vale, son poucos. Dios, xa directamente. Sí, hostia na cara e hostia na cabeza. Esto baixos non hai. A ver, oh, Dios. A cámara é moi incómoda neste xogo, Ás veces fais pesado. Dios. Joder, puta cámara de mis cojones. Sí, sí, é que... É a ti o mismo. Vamos te deixar cego, teño, sí, buenas. E nada, paciencia. Esta... pilla algo desto, entonces. Tú dalle un golpe. Non teño energía. Pois recuperas energía, amigo, que vos falta che vai patente. E despois recuperas vida. Non teño... Joder. A ver, aí estamos. Aí estamos. Tú estás... Bueno, pois tú... Hostia, para que te caigas. E golpe na cabeza. A ti. A ti, espero que o faigas nese orden. Pois non. Pero bueno, da igual. Podo... Sí. Pensei que iba a facelo como eu dixera, pero non. Ao morrer perden as coñas. É hostia grande, non aguanta xa todo isto. Pois sí que me veo ben a resistencia ao lume, A resistencia ao lume veume realmente ben.
Non pensei que me fixera tanta falta como me fai. Flechas embotadas. E isto que é? Lanza para osos. Dios. Lanza para osos. Lanza para osos, lanza para osos. Porque quero unha lanza de para osos aquí. Bueno, a ver o que hai. Vamos a topar con máis do no vendo porque é típico aquí. A cada esquina hai máis enemigos. Se eu vou dunha puta vez da mierda de cloacas. Eses, joder. Bueno, máis enemigos, ala. No, a ti deixamos de cego e cambiamos e damos hostia na cabeza e túmbao e recuperas. A ver se así facemos algo contigo. E a ti pas, no. E este dedos seguidos deste que son chungos. Pas. Outros dous que parece que fanche pupa. Mentres que as sangres voucho seguir facendo. Mira. E agora, vámoslo facer en plan guai tamén. Mismo, hostia na cabeza e... Opinas un golpe tal... Sí. E este. Xa, sin contemplacións. Non poido, este, venga. Hostia, sí que fai pupa, sí. Sí que fai pupa isto. A precisión. É o que hai. Non teño con nada, pero bueno, da igual. Ala. Outros dous menos. E non me destes nada, amigo. Xa vos vale. Podíadesme dar algo. Bueno, un safe automático. Bueno, pues imos aló. Aí está, a ver o que nos espera. Puf, non nos espera nada bon. Aquí non nos espera nada bon. A ver si se queda un pouco para atrás ou non sei. Well, if it isn't my old mugger friends, what a small world we live in. Porky came running up, saying that some kind of superhumans attacked him. He was talking about you, wasn't he? That fool was so scared of seeing you again that he bolted before I could even reason with him. But I'm not afraid of you. You lied to us last time. When you said you'd give us your brother, it was just to save your skin, eh? Your pretty speeches won't save you this time. You'll learn what happens when you mess with the Reapers. Bla, 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 bla. A ver, vamos poñer isto para recuperar vida, non vai a ser o demo. E despois veneno e despois deixamos de gilipollas. Non, así de colegueo. E tú que? Tú a cal? Tú outro tocho, que este deixame fino tamén sempre. Ao suelo e hostia na cabeza e despois defensa. Non teño energía. E despois recuperas vida, a ver o que pasa logo. Moi ben, matámoste, a ver se é verdad. Pois matámoste, non, te mato. Oye, que me olvidei de ti, tío. Como che vai a ti, colega? Puf, tú estás aí todo ciclado este. E hostia aí, a ver se é verdad. Bueno, estou facendo medianamente ben. Hostia grande e sangría. Tú que tal? Como che vai? Dalle... Mismo. E a ver como nos vai contigo. A ver como nos vai contigo. Dámonos outra vez esta. Sí. E despois... Non teño pa eso. Envenenamoste outra vez, xa que non me das... Boa, tío. Boa, tío. Non te pode envenenar, 21. Aí, pode envenenar, menos mal que te pode envenenar. Tú, pa cá. Bueno, desta vez vamos medianamente ben.
Vas a por este. Un ataque deses. Non tes, non. Tes este, para tirarlo non tes nada. Bueno, polo menos deféndete. E tú... Poción de vida, está claro. Buah, joder, seguimos sin ter o rollo para nada. E tú a ese, que vas facer? Solo che queda... Ese está morto. Creo que está morto. Oh, que guai, xa estou. Matei nos os dous, están aí, guai, guai. Bueno, polo menos, a ver, tú, que tal? Enveneno. Aí, envenenado. Sí, señor, envenenado. Podelo tirar ao suelo, tío. Tú tira ao suelo. Sí, tío, se o tiras ao suelo xa estamos ganando. Acabamos de ganarlle. Acabamos de ganarlle. Aí. Necesitamos recuperar. Sí, señor, recuperas. E agora hostia fina e sangría. Ahí está, muertos todos, sí señor. Sí, tío. Ahí está. You win. I have to admit you're a good fighter. What do you want? My brother was in a cellar that the Reapers attacked recently. I found his locket there. Your brother? That guy who had a bounty on his head? Yes, I need to find him. And seeing as you're part of this gang, you're going to tell me everything you know. Sure. But I doubt you'll learn much from me. Oris, our boss. He's the one who took care of it. Joder, aquí nadie sabe nada. The stealthy type. Qué chungo. Where is this Oris? Well, that's the thing. We didn't hear from him until about an hour ago. Since he went to collect the payment, in fact. I just learned that he was arrested by the Gold Cloaks. Whose payment? No clue. Oris usually keeps that kind of information to himself. The Gold Cloaks took him to their blasted tower over there. I have a feeling we won't be seeing him again. The City Watchtower, you say? There. I've answered your questions. If you're going to kill me, then kill me and be done with it. No, vou te deixar vivo. Paso de matarte. Es un pobre infeliz. My quarrel is not with you, so I will let you go. But believe me, when I tell you that you do not want to cross paths with me ever again. I'll remember that. Thank you. De nada, tío. A ver si me ayudas, Kat. No te What with puedo this ver. empty cellar and Oris imprisoned in the City Watchtower, I can see no end to the challenges R'hllor has set against me. Listen, I have good reason to believe that the famous City Watchtower will be the answer to your problems. Your brother stands accused of patricide. If he still lives, he'll be in the dungeons. If he's been executed, they most likely will have stored his corpse in the basement while they confirm his identity. You are correct. There's no other option. I must get inside that tower. I should warn you, it won't be easy getting in. No civilians are allowed entry. The only way will be for you to pass for a gold cloak. It seems risky, but it could work. Amigo. What would it take to pass for one of them? You will need a full uniform. Breastplate, Peto, helmet, yelmo, boots, botas, gloves, guantes. and a cloak, Joder, of course. qué guay. I believe we'll be able to find everything we need in town. If you find yourself unable to secure any of the items, some craftsman could probably provide you with the equipment you require. But be warned, this service will not come cheap. Let's give it a try. Sí, tío, vamos a lo. Bueno, as respostas que buscabas, a torre, teño que ir á torre da ciudad. Un uniforme completo, 2 capas doradas. Teño que buscar pola ciudad un uniforme completo, 2 capas doradas. Bueno, pois pillo esto logo. Hazte con a capa. Nada, pillo eso tamén, máis monedas. Esto que é? Hazte con os guantes e unhas botas, vale. Sí, xa sei que teño que facerme co rollo completo dos guardias, tío. Non me mareeres, Igual te tiño que ter matado, seguro que me dabas algo, pero bueno, pasando. Vamos a desembarco do rei. E deixarei aquí esta parte do gameplay e seguirei na siguiente. Xa debe andar rondando a hora larga. Así que nada, con isto é unha aperta hasta o seguinte gameplay. Como vedes, isto cada vez está máis e máis interesante. Non hai maneira de parar de xogar a isto. Unha aperta e ata logo.
The town's merchants should be able to help us. There's also a chance we'll come across men from the City Watch patrolling the streets. It can't be that hard to find opportunities to acquire what we'd need. No, non é difícil, o que decía. Ata outra.